našoj profesorici Ajši na ovako lijepoj prezentaciji ili promociji knjige Iskušenje, zaista obuhvatajući ono što ova knjiga jeste i što nosi u sebi. Ja bih sada pozvao našeg uvaženog profesora Habiba Mandžića, koji je također autor brojnih dijela, zadnja knjiga je Kako biti čovjek među ljudima, i koji je u vodama gdje se piše, a oni koji pišu zaista u ovom vremenu u kojem živimo zaslužuju veliko poštovanje, jer danas se brzo živi, zato nekad se nema vremena ni za pročitati, nekamo li napisati knjigu, ali hvala Bogu da ima među nama oni koji pišu i koji svoje vrijeme odvajaju da riječ ostane iza njih, jer vi znate, kažu da je knjiga kao dijete i to i jest dio ostavštine, dio onoga trajnoga dobra ili trajnog vakufa koji traje i kad čovjek preseli, pogotovo knjige koje nose poruku. Zato posebno želim večeras da se zahvalim našem uvaženom profesoru Habibu Mandžiću što je došao i da poslušamo njegovo viđenje knjige Iskušenje. Bujrum. Dragi prijatelji, dame i gospodo, ja vas pozdravljam našim tradicionalnim bošnjačkim, bosanskim pozdravima, selamun alejkum i akšama hajrullah. Sretali se u miru, zdravlju i ljubavi. Veoma je bitno, kažem, sresti se u miru sa sobom i u miru sa drugima. Dakle, mir je ono što nam najviše treba, što je naše najveće bogatstvo. Nisam toliko sretan sam večeras što sam ovdje, što promoviram knjigu, 6. knjigu, čestita moje prijateljice Suade Sokolović, ali nisam toliko sretan što vidim ovako mali broj ljudi koji su došli na promociju ovakvih događaja. Nažalost, nema puno u našoj zajednici. Ovo je na neki način paradigma i metafora našeg odnosa prema kulturi, prema sebi, prema svojoj jesitosti. Ne govorim ovo zbog autorici, nego govorim ovo zbog nas. Jer ovo je inferiorni odnos nas prema nama. Nažalost, taj odnos je nametnut nama već 214 godina, još iz 1804. godine, od onih prvih srpskih hajzdučija po Srbiji, kada su krenuli genocidi, kada je krenuto satiranje fizičkog, dakle biološkog, emocionalnog, psihičkog, kulturnog i svakog drugog našeg odnosa prema nama samima. Dakle, ta inferiornost je nama data, nametnuta, tako da smo nažalost bili u rascijepu između samo dva naroda. Moram reći istine radi, svakom je draga istina najdraža. Dakle, postojali su samo Srbi i Hrvati, nažalost ne Bošnjaci, postojali su dvije kulture, samo srpska i hrvatska, postojali su dva jezika, samo srpski i hrvatski. To su fakti, to su činjenice. Zapravo, po znacima navoda se ovo govori, jer bosanski jezik je jezik koji je star 1000 godina, ali je nama od 1907. godine zabranjeno oficijelno. Zabranjeno je bošnjaštvo, mada su do konca 19. vijeka i bosanski Srbi i bosanski Hrvati bili Bošnjaci katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti. Naravno, niko nikome ne brani onako da se izjašnjava kako hoće po svom osjećanju, ali ja vam, prijatelji moji dragi, govorim historijske činjenice, govorim vam historijske fakte. Bilo je Bošnjaka i Bošnjakinja koji su pisali, međutim to je jedan mali broj koji su mogli javno da se ispolje, da javno ovakve promocije održe. Nezamislivo je ovdje u Australiji prije 40 godina da imate knjigu promociju jednog Bošnjaka ili jedne Bošnjanke, ili u Americi ili u zapadnoj Evropi.
To su fakti. Tek od 1992. godine Bošnjaci se vraćaju svojim korijenima, svome identitetu i dobijaju pravo da se sami izraze onako kako jesu i što jesu. Dakle, vraćaju se svojim korijenima, svome historijatu, jer čovjek i samo iz svoje srčike, iz svoga stabla, iz svoga korijena može da raste u visinu. Nadam se da će buduće promocije biti uspješnije, da će biti veće, jer mi to zaslužujemo. Od 1992. godine, kaže, pojavilo se dosta pisaca koji pišu o našem stanju. Suada je za mene jedan fenomen. Ja sam odrastao na književnost i jezik, dakle to je moja sudbina, to je moja profesija. Međutim, ne znam da je neki autor za 3-4 godine 6 knjiga izbacio na tržište. Zaista joj skidam kapu i pitam se odakle joj snaga, odakle joj energija, odakle joj ta moć i volja da sebe izrazi u jednom kratkom vremenu i da toliko za naše opće dobro da nam podari toliko knjiga. Zaista Suada čestitam iz dubine srca svoga. Jer znate koja je to težina pisati i napisati knjigu. Dakle, šta je kultura? Kultura je religija, kultura je filozofija i kultura je umjetnost. Ovo su tri globalno kazano, to je kultura. Nama Bošnjacima svakako da je islam osnova našeg kulturnog identiteta. To je naša duhovna vertikala. Zatim imamo filozofiju, način mišljenja, način razmišljanja, način odnosa prema drugima, prema svijetu i prema sebi i imamo umjetnost. A umjetnosti, da vam puno ne pričam o tome i sami većinom znate, imamo film, imamo muziku, imamo književnost, slikarstvo i tako dalje. Ovo što Suada i ja i kolegica Ajša radimo i drugi koji rade, vjerujte da je najteži oblik umjetnosti. Zašto? Zato što na filmu imamo glumce, imamo kamere, i u muzici imamo gitare, instrumente, violine, tako dalje, pomagala. Kada pisac sjede, dakle, uzme olovku i bijeli papir i on od nule nešto stvara. Dakle, to je najteži i najveći proces umjetnički jeste napisati knjigu. Zbog toga sam ja tužan, da me pogrešno ne shvatite, vama hvala u ime Suadi. Zaista pokazali ste obraz i svoj odnos prema svojoj duhovnosti, prema kulturi i tako dalje. Ali mene boli za većinu našeg naroda. Uzalud su Adine knjige i moje, ako neće imati ko čitati. Ako ne sačuvamo bosanski jezik ovdje u Zakavdakom u Australiji, ako naša djeca ne budu govorila bosanski jezik u svojoj kući, jer to su oaze, i ako mi ne budemo forsirali bosanski u svojim kućama, jer je tragično i komično da u mnogim našim porodicama roditelji komuniciraju sa svojom djecom na engleskom jeziku. Hem ne znaju dobro bosanski, hem ne znaju engleski, pa to je jedna nakarada. Dakle, moramo čuvati bosanski jezik u svojim porodicama i onda da bi se mogli nadati da ne budemo mi grobari bosanskog jezika ovdje, da naša unučad neće više koristiti bosanski jezik, neće čitati knjige na bosanskom jeziku. Zaista to bi bilo sahranjivanje kulture bosanskog jezika i našeg ličnog identiteta. Nemojte se skirati za islam. Islam je spašen. Islam je spašen, nema problema za islam da se borimo. I se moramo boriti za svoju kulturu. Moramo se boriti za svoju duhovnost, za svoj kulturni identitet. Dakle, o tome svaki treba da se nadnese nad sobom i na svojom sudbinom i da se zapita gdje smo, kuda to idemo. Knjiga Suadina, Iskušenje, je zaista dobra knjiga. Suada kroz svoje knjige dosadašnje, jer sam bio promotor nekoliko njenih knjiga i ovu, ona ovdje tretira čovjeka i tretira čovjekovu prirodu. Globalno kazano, ona tretira dobro i zlo. To su ontološke kategorije. Dobro i zlo nisu od jučer. Dobro i zlo su oduvijek. Na neki način dobro i zlo trče uporedo. Mi vjernici, koji smo vjernici, koji smatramo da smo vjernici, znamo odakle dolazi dobro, ali odakle dolazi zlo.
Dakle, to je ono najbitnije, to je ono što ide kroz historiju, kroz povijesti. Čovjek po sebi vidimo kakav je. O tim vječitim kategorijama, o sukobu dobra i zla u čovjeku, neki govore da svaka osoba se rađa sa klicom i dobra i zla. Zavisi kasnije kako će da se razvije kroz život. Dakle, kako se mi odnosimo prema tomu. Dobro i zlo tretira i religija, tretira i biologija, i psihijatrija, i psihologija i tako dalje. I Suada ovo tretira, svih ovih njenih 17 priča i tako dalje prožimaju i prolazi kroz to, kroz čovjek, dakle, njegov odnos prema drugom čovjeku, prema samome sebi i tako dalje. Dakle, otkud u čovjeku dobro, odakle u čovjeku zlo i tako dalje. Kao što rekao, to su ontološke kategorije. Svi smo mi rascijepljeni, nosimo u sebi i dobro i zlo. Zavisi kako ćemo da se postavimo u životu od 1000 faktora. Nemamo vremena da o tome elaboriram, da govorim. Dakle, čovjek je veoma složeno biće. Puno složenije nego što mi mislimo. Čovjek kaže da poznaje sebe, niko sebe ne pozna. Normalno, niko to neće priznati da sebe poznaje. Niko od nas i umrijećemo, nećemo sebe upoznati. U to upoznavanje sebe čovjek se izražava. Naša Suada sebe izražava. Ona sebe obznanjuje kroz ove svoje knjige i kroz ovu knjigu Iskušenje. Pogledajte lijepoga naslova Iskušenje. Dakle, čovjek se iskušava. Boga dragi iskušava, đavo ga iskušavaju ga drugi ljudi, sam sebe iskušava se kroz svoju porodicu i tako dalje. Ovih njenih 17 priča su kao 17 bisera ili 17 niski na Đerdanu naših starih nena, koji se oslikavaju, koji govore o čovjeku, o našem čovjeku, o Bošnjaku i Bošnjaki, o njihovom životu kroz historiju, dakle o moralu, o ljepoti života, o ljepoti življenja, dakle o moralu koja je tradicijska nit u našim porodicama, odnos djece prema roditeljima, roditeljima prema djeci, odnos oni patrijarhat koji nažalost izumiri. Suadine priče su toliko tople kao priče kod Rešada Kadića i Stare Mahale ili kod Alije Nametka rahmetliti naših velikana. Čitajte Aliju Nametka, čitajte Rešada Kadića, te tople, lijepe riječi, taj njihov vokabular, taj stari bosanski riječi. I Suada me posjetila kad sam iščitavao njene priče na tu ljepotu izraza. Zaista ona lijepo piše, te mehki, topli, puni duši riječi, rečenice koje je skladala. I ona prenosi, dakle, tu atmosferu i filozofiju života u našim bošnjačkim porodicama. I ona to na jedan lijep, dostojanstven, kulturan, odmjeren način prenosi i izražava čitaocu. Dakle, kroz ovu Suadinu knjigu čovjek komunicira sa autoricom. Kad je budete čitali, vidite vi da imate autoricu pred sobom. Dakle, to je komunikacija. U tome jeste knjiga, komunikacija između pisca i čitaoca. Dakle, ona ne ide da dominira, ona je tu na istom nivou. Dakle, danas ljudi previše pričaju, malo razgovaraju. Nama treba danas razgovora. Ljudi su udebljali se od informacija, ne znaju šta će s njima. Informacija je previše, upišena za informacijama. Međutim, informacije nisu znanje. Informacije nisu message poruke koje šaljete na televizija i tako dalje. To je smeće. Vjerujte, nama treba ovakvih okupljanja kao što je večeras. Da sjedemo, da pričamo, da razgovaramo, da izmijenimo informacije, da otvaramo dušu jedni prema drugima. Kroz ovih 17 priča vi ćete da razgovarate na jedan na jednom nivou sa autoricom i osjetit ćete toplinu, osjetit ćete svoj zavičaj, osjetit ćete domovinu Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Nažalost, previše je zla u povijesti. U ovoj knjizi Suada pokušava da idealizira naše likove. Uglavnom dobro trijumfuje nad zlom. To je i tema svih velikih knjiga zapadne civilizacije. Čuli se za Šekspira i njegovog Hamleta, čuli se za Goethea i njegovog Fausta, ili za Cervantesa, Don Quixota. To su 3 najveća djela zapadne civilizacije.
On je tretira i dobro i zlo. Tako i Suada kroz ove svoje knjige tretira odnos dobra i zla i tako dalje. I govori o našem dobrom čovjeku i da vrijedi se za dobro boriti kao što se i Suada bori. Poruke. Ova knjiga je tipična malo, jer u njoj je i proza, i poezija, i aforizmi. I Suada je to sve lijepo posložila. Dakle, šta nas one uči? Ja neću govoriti detaljno o likovima, o karakterizaciji likova i tako dalje. Ajša i Mohamed Efendija su govorili malo detaljnije o samoj knjizi.